Yeah, it's a big butt thing, you know. Yeah. Big things wagwani. Big Thing Podcast. Big thing wameze fresh. Tumeze neza. Big Thing tumeze fresh. Ukabura bamaze kwinjira muri family direct. Ukabura twinjiriye utanjana nawe nibwira abantu muri family. Yeah. Ko winjiye udakomanze umusaza. Big Thing ni Mitch numusangwa gusa nimwe baramumbona sindi mushaka. Abari behind. Nagari mushasha nagari mushasha. Big Thing Chris vacances zari gutemana abantu barakubuze abantu baragushatse barakuwe nago mbizi wasanga bari mu gasho cyangwa muri vacances nago nzabari Nadi senji nakubwa ari umeze fresh naravye bagenda gusa ni fresh kabisa nta satani mwese mwemeze fresh twese ni sawa kabisa twashima Nyagasani twese ni fresh kwe nakazuba katanguye kwa kurumva bisobanuye ko uwanjana kuri terrasse ubu ni tayari wanjana kuri terrasse utagura kuvyumvira bossman yo dutwara kabisa yagomba kudutwara tapshi ako mwaje muna samani je no yanane bwo cyangwa muvuye Saint-Gilles ndabona mwambaye imyenda ya Saint-Gilles ndabona mwambaye imyenda ya Saint-Gilles man sinzi bro man buri gihe akunda kunyigana twinning mwa muri go twinning every time bari ka karibu gatseka twinning where have you been that's my twin madam marido bisa basaza man twagarutse none ni fresh ejo man muri iyi minsi yashize nariyongoje nshyira ku Instagram yanjye akaru naribarije akavoro ati ubu kweri nka Chris yakemera kubana n'umugore umudependingaho ndavuga umugore yibera home Chris aramugaburira akamugira ute boro zose tuyibera home icyagukorera niki agutama idamaje cyane nayigutemo na ya damage yindi kajava yuko man na agutama idamaje ibyo kurya nyine gufata neza ugeze home gufata neza ugeze home chakula ubundi akazi kanje akaba ari kumufata fresh wewe ukajya mu kazi ukazana amafaranga everything amota mu isaha ice man byumvute man jewe kabisa fisa amafaranga je no bikora bro gusa Giovanna n'umwana so umwana lake Giovanna nige twaba tumaranye lake ari nk'umugore wanje ndavuga ari umugore man ari umugore mu rugo nyene of course man Giovanna gusa sino mumenyeza kudakora ikintu na kimwe but ndikuvuga ariko ameze just ari umuntu arastaying at home wowe umutemo mufate neza cyane n'umunebwe mu bisanzwe ntago ari ubunebwe nta kintu ashaka gukora yabyemeje se ko nta kintu ashaka gukora bivuze ashaka kudependinga wowe ni hari abantu mana bavuga ati ngewe umugabo cyangwa umugore azantunga nkuko ufite gusanga gentil ashaka umugore azamutunga izina rya Yesu bro biragoye man biragoye gute nyine jewe ahubwo iyo mfite amafaranga icyo nzi nokora si no kwivolonta navuga ati ujya no bebe wanje namusumbye amafaranga urumva mbonye himbari ishakoshi nziza himbari isaha himbari sortie ashaka himbari like voyage ashaka kugira I can do that rero bivuze ko kuri we ntago bikeneye ko yinjiza ntage kintu yinjiza ntabwo abishaka ntabyo ashaka nta kintu kimenye naraho avuga ati umugabo wanje afite amafaranga ari home nyine ari kwifata neza ariko kugira ugere home kugira ashaka kugere home ubone Bikira Maria Eva ayo bari guseyinga mu bisanzwe mu rugo wanje bro après biravana ingo zose nibize situation zimwe biravana na situation ngene yawe mbumeze namba
you already got your shit together, right? Biravana nk'ubu rero nk'ubu novuga gute utarafatisha bien hanyuma nakaca kubwira ati tinyashima je urumva biragoranye ni nk'umumiliyoneri kwinjiza mwese ndi nk'umumiliyoneri ndibaza je sais pas Giovanna ninjiza amahera nyene menshi amwe mvuga ati nje ndabura nico ndayakoza like famille yanje abo tuvukana like petit frère bameze fresh mere pere bameze fresh I can do that fisi ubuzima bwiza nyene mbimwe mvuga ati au max la nta kintu kimenye ikeneye la je suis bien icyo nicyo cyatuma umureka nagiye kinakora bon change nshobora kumugurira dufate nka business nkavuga ati yo ni yawe tu wenyine nawe urumva nagwa yabyemera ko depending aho still gomba kumwereka ukuntu agufasha muri hasoko nkavuga ati yo business ni yawe washakisha koshi LV Gucci everything you want ukure muri sweat yawe janti yose ubyumva gute man njyewe nyine raya umukobwa nawe agomba kubakora man kiretse uketse ari ikimuga abana n'umuga ari ikimuga kibazo wagusana je urumva muri ya way namuhayemo business urumva ni ategezwa kwija ni ategezwa gukurikirana uko nigenda tu bon ntaba ari arakora physiquement mais abari karakora like ari ikimuga cyangwa urebe nko muri Afrika ari wacu ari wasanga nyine ari abantu batunze famille umugore nta kintu akora wundi nyine kuba mu rugo nako niyo saga umupapa mubyaje nk'umwana afite nk'abana 18 nyine nawe ari kubarera je numva byo ba muri niyo bikinebwe man nyene 100% nyene avuga ati je ntaco nkora na business bampaye ntayo nkurikirana umugabo wanje no agenda kuyikurikira kanza na fuck that shit ibaze man urazi kwisi abaho ivyiza nibibi ejo ntituhazi imijino uravyutse umpaye nk'akanye man barakwatsa ibintu byawe byose nyine mwamuye ahita gushaka undi nyine umushoboye uri kumwitaho akamukabera that is why umubebe nubwo ufite amahera kumurusha abakeneye gukora nawe nyine gusa juste pour mieux quoi tu vois gusa je kweri ndababwira je nsa amahera mse nka business zitatu zine ku ruhande mugati ya sinzo dependa kuri pay kuri kira urumva ati guma muhira ari gukora iki teka itahabana mais ufite zo business nanubwo yateka je pense yahita ashaka umukozi umuntu uzajya oya agumye muhira niyo teka nande sinoginga zumukozi kubera iki se none sinoginga zumukozi nyine navuze nta kintu kimaje nyine araho yego ari itahabana bagiye ku ishuri batwara abana ku ishuri garukana abana ibintu byose bimeze nibyo bifite amafaranga azorondera umushoferi nawe aje nta modoka nzabona yazi ko ufite cash abashaka kuba nk'umwamikazi afite cash umushoferi umushoferi w'iki na mushoferi waguze niyo Rembo truck imbariyo muduguri ngawa imbariyo Rolls umushoferi ewana nta muniga numwe ashaka kwari kumugumira iruhande security nayo nyene man kumwana adakora aguma ari mu nzu cyumushira iruhande umushoferi na security bro na security man derrière no way man izo bora batangu ya nkatasha yagira gauche murafina izo bora nazishize kuri Instagram abantu bankubita ibintu bitandukanye oya banze na mishi yavuze wewe wavuze vuga ndakeka ameze nka Chris urumva we dufite guhura yes nta kintu ufite gukora ni iki ndo mu billionaire nko kwabivuze mu mayero mu billionaire mu mayero byongere cyangwa amadolari rero icyo gihe ntaribi ukwezi kwa mbere kwa kabiri nzabyita honeymoon nkureke tu kwamye ariko again uzaza kumfasha muri haso wabyanga babyemera ntasho uzaba ufite nukuza kumfasha muri haso nago warya uryamye cwa kuko man niki gihe urumva time turimo man mu rugo mwinjiza muri babiri biri defano ko umuntu yinjiza rumwe
kubera ko niba ndi n'umubillionaire nkeneye gukomeza ndi umubillionaire sino nukomeza kuyarya wicaye bizarangira nsigaye ntunze ibihumbi byonyine kandi nshaka gutunga billion so urumva nanjye the point ni ariko n'ubundi n'ababilionaire cyangwa miliyoni nabo umugore usanga nyine amufasha mu kazi Imana bazaba yicaye umushyira mu kazi katari kabi we uramubwira ati we ushaka iki ukunda iki niba ukunda gukora imisatsi nkukorera shop y'imisatsi no rero turuvuga muri yawe yavuga ati nta kintu wa undi sukuye nk'ijambo nyine turayifite ngo we niwo akora nubwo munsi mwajya kubana utabizi Imana je ntago twabana ntakubeshya ese none ufise usintunze use business yawe byose bigenda fresh hari ikintu wosaba umugore wawe ati no nagaruka umusaba no kugira no kumukunda kugira ngo akoreka muvuma man irwa yicaye se n'igipupe man ndayibona wicaye bro ifo basi after no kuza kuri iyo business ntago afite ubwo bushobozi bwo kuba umu CEO nta mentally nta bya danger ariko utuntu turaha kamfasha tu still bikagaragaza ko wari kumfasha muri team arimo kame ntago nabura sale y'umuntu nka Valing no bon ni fresh nawe uri kuravuga ati ushaka nyine haraba abakobwa bavuga ati mugabo wanje n'umumillionaire ja shila ndaryama kimba sohotse ngiye muri gym kimba sohotse ngiye mu bajama gufata bro uyo man sinibazo yuko nabashira no mu nzu I don't know oya après sinzi man biravana avuze ati je ndashaka kugira iki urashaka ku investisha nyene muri ashaka of course ashaka kugira ati gusa je ushobora no kumuha business imwe canke zibiri je kimba afise standard nkazigumanizo avuga ati nyene that's your shit bro like nyene ushaka amahera y'intuzeya like yo kwienjoyinga n'abagenzi bawe cyangwa ugomba kwera n'abana ashobora kwasohokana amahera nyene kuri konti yiwe ariko ava muri business namuhaye meni kibuza yuko nshaka nka voyage like nshobora avuga ati nije ndayishura voyage tishaka ndakugura shopping twagiye no musi nije nishura apana gusa ibintu vya buri munsi nyene like aguma aryamye araho nese ngiye kwaza ikibazo wenda sinzi niba byenda gusa ngiye turi kuvuga hari wako gusanga nyine avuga n'abakora yes ariko nyine n'abahungu nyine nawe wetse nabo ari kuri ibyo ngibyo abakobwa gusa oya ubusi ndemera mu feminist umvagiye ikibazo umbaze hano usanga n'umukobwa nawe akora mwese mukora ariko ugasanga ni babandi bavuga ngo amafaranga y'umugabo ngo my money na yacu na family yacu nk'umuryango ariko amafaranga ye naye nta kindi kintu bakora nayakoresha ibyo ashaka ariko ugasanga nayo kujya gukoresha inzara agomba kuvaho iyo mentalite rero iyo mentalite mari abantu bayifite iyo mentalite rero yarago twahuza kwe ahubwo se ababa cyangwa none uko wasaratu kuri kwisaza sinyeka ko no muntu bibaho abantu bemeye kuba aba slave man hari abantu bemeye kuba akagenda niba yemera umwana bro agakora everything umwana namurusha amafaranga ugasanga umujamari kuri amafaranga ye but you never know ejo sagiye man gusa ntibiramba kandi naho bibaho ni rimwe bibaho rimwe ni juste nyine abakobwa barabigira binini bagashaka utwereka nko kumengo ni ibintu babamwo nyene misi yose ni lifestyle yaho kumbe ntabahari bari he no nanjye connection simbona ko byabaho kuko hanjye sinabibasha kabisa nundi sanzwe umuntu sinzi umuhungu wakwemera umukobwa nyine umugenza gutyo man biragoye babaho bagowe numvise ufise mentalite nkiyo kweri deja mu minsi ya mbere yabihe nasibaza kuba n'abavyeyi bawe nyine nsavye sorry niba barakuretse kimwe basanga ko rero barimo na manque de respect man barimo na manque de respect ku bavyeyi bawe abakobwa cyane n'abahungu umviriza abantu reka tuvuge mu ntuzi abantu bafite mentalite nkiyo kwera abantu bafite mentalite abo onye nk'aba bantu muvanye kweri bashaka watireka ntwangende kumutwara muri tribunal ntware ku bintu by'urabona na bya bintu byenge ko urabona abantu nkayo mentalite nkiyo siyo kwera me hari ababifiteho ibitekerezo bitandukanye nuko twe tutekereza mu bantu rero tubishyira kuri social medias hari umuntu wavuze ngo deja uretse man I mean ngo it depends on my earnings bro
if I'm rich that's okay, but what if I'm broke as well? Ako mwemuretse uyu muntu abivuze personally uyu muntu ari rated, please don't do that. Ntukareke umuhungu ngakudependingeho niyo yaba ari umukene, yaba ari umukene uzashaka umukire byose ibyo we n'urukundo ko je namavuga je namavuga uyu muntu arukuntu ntago nabimwemerera kako ibyo bintu arundi azabikorera umuntu biri personnel ntago nshaka ko ibyo bintu abyemera bro no uri umuhungu man ni umukobwa wabyanditse bro ngo afite amafaranga yabyemera umujama akamudependa nyene niko ndakubwira none uri umujama bro none umujama wemera yemeye umuhungu yemeye naho ye nindika umukobwa yakuyobora wese uvuga icyo uri umukipe man nawe bro. Okay, no genda mandi urumva wo sohoka mu bandi bajama wambaye shoes ya fresh, imodoka ya fresh, gusa mana noza navuga ati ni by'umugore nabo genda uvyemera ati umugore wanje yara bro wabiyakana se après umuhungu man comment après imana aragwezagije umugore wo mu millionnaire urinde kuvuga oya mais je nibaza ko no de peut-être que nomubwira ati amafaranga nirondera izindi business yashobora no vyemera yuko anyugurira business gusa sinokwemera yuko ikintu cyose nikirato mani nishishe bararajya amantuze yajya ma iyo life ndagwishimira akujyanye muri shopping take whatever you want baby buri gihe man uko navuze ufite umuntu uza umugore ufite ibiceri billionaire gusa kukabuno gusa ufite umugore w'umubillionaire arakubwiye ngo ntagira ukora no kwisabira yadaje masheyo ufite umugore w'umubillionaire ukubisa ngo ntago nshaka gukora ikindi kintu eka mwete wa muhungu wanyu bro ngambwira ufite power kuvuga ngo bro buri gihe man buri gihe bro nyine wa muntu nyine uvuga ngo ndayibonye nagiye rangiye nubwo ndanza yibyiniraho naraje imodoka hiji still nakubwira imana ibindi nkunda kwicururiza amagare zamfungurira shop y'amagare kabisa wese ubwo ubimpaye après 2 mois ukambwira ngo toka gusa ari business yakugururiye aragenda mana icyo nemezo nuko ari abahungu bameze gutyo barahari abahungu abakobwa barahari akajikaraga muri kebo ya danje nta kindi kinakora ubwira abahungu pull up bro sinzi uko imba umuntu arara bijya ajya ama test de fidelité like bijya man kuri YouTube ari umujitwa Jack arabigira like urashobora kubona umubaby yagiye gutestinga umuboyfriend wiwe man urumva habara amakamera ibiki rero akadekona man umuboyfriend wiwe ugasanga umuboyfriend wiwe ni baba niye baba type badepanda ku mubebe ukaze wumva man umubebe araje ko abababy man kubera ishavu ahubwiye ati nino kote ati wikure ati man ari umutype man yakuye impuzu man man umutype baramukuye impuzu bro what the fuck nyine abo baji bagiye kwirisha test nibo bamutaha nabwo ati bro ndo mujana ibaze man uri kuri camera man umubebe akavuga ngo niyo boka wambaye nije naye kuguri ati ikuremo urumva umukipe nashora nk'abatipe rero turafise ikintu like nubwo washwanye umubebe hari ukuntu twifata like nagwa wabikora deja n'amategeko yawe wabikora apani impuzu ari nk'imodoka no yimwaka of course ariko impuzu we ni impuzu gukuramo ari nka we aramukoresheje retouche y'imisatsi bro arasaka ariko ko n'ugusarama akabikishamo kiri dadaki ihereni man mungu nago nayikuramo kuko gusa nubwo to yikuramo gusa urumva bayamaze bakora gusa mani mu bantu ariko bayagusarishije atume mbunuza ku Rwanda wibaza ugiye kuri nta kibazo yavuze niye nzayimuha yese ariko nago nabunuza ko kandi bya bintu byabo bari aggressive ati agashwanya gusa yari umukipe batahuriye imani t-shirt ati uzakubita izo nshimwa muhungu ati no kubita ngera ukumva umubaby man atangwe kuvuga ibintu byose ngo nizo ufunga imfunguruzo z'inzu yanje musubira kwinjira ngo we nta kintu kimufise ngo ni wanyu barakwiruka urumva agatangura kuvuga ibintu byose man imbere ya kamera ariko cyo nebeza nuko ari ibibazo byo ne gushikiye man ibyo niko sajya abahungu kwe bazimeze gutyo bimereye gutyo abahungu nawe niyo ngorane yo kudepanda ku muntu ntubuzi imana umunsi n'umunsi bizopfa umunsi n'umunsi bazogushaka rubanda noneho
man urazi ko n'abahungu ishobora kwica ntuza yawe man image yawe man ukayica bro nakujya abakobwa bica image ahantu yose acavuga ati ijya ni beach ijya ni hola no muhungu man ushobora kwica image yawe man sanga misite dufate nk'ahantu bakuzi peut-être ushiye wimuka ugasanga hose urenganya ari turiya muhungu n'imbwa atabakobwa bose ni yajya amahera y'abakobwa rumva nyene ibyakugoye nyene kabaye akaba kabaye cyo vyakira nyine that is why nyene like Jesse nyene shora kwemera yuko azarangurira utuntu yeah of course mbonye nk'umwana nza ko ku blessing man mbonye nk'umwana nzani t-shirt ya fresh shoes ya fresh kubajiwa man n'umukobwa tuzoja ankouple kimbazo yibone ntuze je nkundi inkweto nkundi ibirato umunsi wanzaniye rimwe kabiri ibirato wanzo cyuba umugore wanje cyanda gushira mu nzu ariko nazaye kubwira ngo bikuremo Chris azimbutse ko Chris arazimbutse ni savent ejo muri tumbariya ariya noza ariya never kumubwira kuramo urukweto rwashye yaze neve maro gaza mu baraje n'inyuma yawe dufate uyibesha uri kumwe n'undi mukobwa wibesha gufasha uri kumwe n'umukuzine wawe no agati kuramizo ivyo birato wambaye asa n'uwo wa mukobwa muri kumwe yagukundiye outfit agati outfit ije na wowe nta muntu wagutaye masaka nanjye kandebe hano wavuze ngo yavuze no yadanje go at the end of the day you are your own person and that's like existing not just for you but for two bikumva kubwa nyine at the end of the day ni wowe kuri wowe ariko aho ngaho umuntu wawe nyine yaba ari umukobwa cyangwa umuntu nakinakora man uri kwishyurwa amanuza ibice by'abantu ukishyura ibice byawe kandi ari ibyawe uri umwe ariko bigakoreshwa n'abantu babiri nta profit birimo aho ngaho rero nawe ntabwo ayifana she prefers ko n'umugiye aba ari kwinjiza ikintu man même après comme twavuze biravana umwe wese na situation nyene abariko hari abantu bafise amahera menshi ku buryo naho hazopfa iki niki ejo ntazokena azokoroka gusa ubuzima bwiwe nyene ntazokena urumva cyo gituma mvuze ati ku mukobwa ntuze ku muhungu je sindavyumva ariko ku mukobwa biri possible asemana none se ari sister yawe wakishimira kaba abana n'umugabo amudepending aho 100%. Ayo sister wanje adashaka gukora deja ari sister wanje gukora se ngo wabyemera kabaho ari umuntu uvuga nje ntago nzakora deja muri famille sinibaza ko umuntu yonabaho cyangwa sister wakora ugasanga afite G itagikora ikintu isi ngorane yanje iyo sinzi ko ari ingorane we ntacyo warenzaho but wabifata gute ari ikintu wavuga ariko wenda kubera mukunda akubwiye ngo ndekera umuntu niga cyangwa n'iki ariko kamera umuntu washize mu nzu ni kuvuga ni umuntu wamukunda urumva umuntu ari we wese umuntu waramukunda kandi mukwinjira mu nzu avuga nyine nko guhanura urumwe ni nkuko ushaka kuvuga ati dufate umwana wawe nta kazi afise ubukunye bimeze gute nutegerezwa kumwashyura nyene ibintu byose bikagenda fresh urumva je niho no ishamo muri iyo context nyene ngenzo bibara mbibonye après kugira umwana kubwira ati je nta kintu na kimwe nshaka gukora nshaka kuguma muhira nicaye iki niki umwana ni kugira amatohoza kuri we umwana ni kugira amatohoza kuri we nizo byo gutora harayo hose uvahe iwanyu nihe man bro abane arode mo nagutara ndo wavuze nyine ibyo navuze ngo keretse ari handicap nyine deja no deja mani n'umuntu ufite ubumuga deja ugira ushire mu nzu mane uba ububizi antuka ububizi mumaranye igihe muri Jean copinage je sais pas quoi mais ububizi uko ameze man wamushize mu nzu ba waravyemera ariko nyine ntago se rona kubera ntashobora kubitangura kubyakeye ko ari babantu bigirana agahita atangira kubona no deja ubwo akeshi urumva nyene handi ama divorce nyene acabanye kwa kuntu wihuta nyene kugira marriage man n'umuntu utiteguye yo Chris njye ndi gutekereza urumva iyo abantu benshi bari guteretana cyane cyane abajama dukunda
kwimpressiona urumva utereta uri kure kumwana njyewe ibintu byose tinkiet agaret then umukobwa nawe ufite kumushyira mu nzu nkuko bivuze yarabimenyereye kandi wamushyize mu rugo bro watangiye gufata credit bagiye man urahita uvuga ati ugomba kujya muri ethereum man uri kuvuga ubuceri uri kuvuga mu gihe mufise bwa buceri buraho nyene 3000 par mois 5000 par mois cyari kuvuga man umumiliyoneri wabaye uri umumiliyoneri nyene dufate winjiza chefa bro ariko umumiliyoneri ashaka kuba umiliyarderi at the end of the day nuko ufite 10,000 ushaka kujya 20,000 n'umumiliyoneri ashaka kujya 2 millions gusa est-ce que ayo mahera yose après bira siningeno bivuga bro kubera ko dreams ubuzima bwa buramanuka oya bro buramanuka sana ese umbwira gute ubuzima bw'umumiliyoneri bwamanutse yabuziki ababayeho lifestyle y'abamiliyoneri Mitch aka kanya hari umuntu uri ahantu ntazi ureba ukuntu ubayeho ureba ukuntu wewe ubayeho akavuga wangira Mitch ibintu byose byabiri to nukuri ego n'umiliyoneri rero abareba undi muntu ureze uri akavuga to fuck nzamera gutya ryari so igihe amafaranga ari kumanuka gusa niba miliyoni yabaye 900,000 ababona arahita avuga ati to fuck bayi umukene mu gihe utakiworinga ingenu ryama iki niki ufise ibindi bibazo byose ufise twavyo sinije nibibazo secondaire mu gihe utakiworinga miliyoneri ugomba nago ugira tubazo primaire nivyo ntwo ndavuga urumva après ufite ibibazo si by'abantu batoye urumva ufite ibibazo bikomeye ufite ibibazo bya miliyoneri none ibibazo bikomeye birakomeye ko yakuri mu miliyoneri oya ufite ibibazo bya miliyoneri ni nkakujya nyine ana kujya kwa Kanye West barabuze ibintu byinshi amakontra menshi ese Kanye West agifite billions kandi babita ngo n'umukene gusa nawe unyarabuze ibintu byose gusa abona yuko ariko kuri we nyine Imana ibyaje level ariho no kuntu yamanutse abona umengo ubuzima nyine bwanse ko yaba yamenyeye kandi voyage ayishaka nuno munsi arayigira gusa nyine ya mentality nyabavuga ati Shefa nuko besha aba miliyoneri yishura ibiceri by'abana be kwa Kim Kardashian buri arabyishura pe urumva ingorane nyene ngwa kuntu ufise nk'ibihumbi nka bibiri ubu ngubu Kanye West afite net worth ya miliyoni 410 abayumva ibyo ndi kukubwira kuko buri gihe ubu dreaming man gusa urumva kwibazo ibyo si bibazo bizomwampesha kugira andi mahera kugira indi projet ashaka kugira indi projet no ni kibazo cyo mu mutwe nyene yagize ingorane zo mu mutwe jepa ni wabyiteje ni nkuko waba winjiza uno munsi shepa 3000 canke 5 ugahita umanuka ucamuka ukabura nk'akazi uvuye nko kuri 5,000 bakaguha nk'ibihumbi nka 3 kandi hari undi muntu aba yumva ati je mfise bijya ibihumbi 3 noba nakize noza Jenny baza mu gihe ntuze uri umumiliyoneri kiniki ntushaka kuworinga ngo umuntu uze swata ngo umwana wanje ngo arampombesha ikini mufite ibindi bintu umwana ameze ukuntu ikibazo cy'abamiliyoneri usanga baragiye mu bintu vya competition avuga ati ninjye ngomba kuba umukire wa mbere ku isi ega bane ikintu kitwanuza nta muntu ugira satisfaction mu mafaranga aho ugeze uhita dreaming hejuru kurushaho nare muzajya hano uvuge ngo amafaranga ndafite uboni nanjye kuvuga ngo ninjye ariko nibutse ko ndi umukene man uri kanya aho yegomba ku dreaming bamwita Godfather karabesha oya nago ni Godfather bamwita ni Godfather ajisha hano hari baby wanditse ngo no I go by the scripture and I believe a man should provide and not vice versa. Your scripture say yanditse man menya muri Matayo ibintu byo muri Matayo rero bro your scripture abantu bayanditse nago tubizi aho bayandikiye ako kera nkeka abagore bataranakoraga man that's why byanditse ngo niyo scripture inahari nago nemera kihari jewe oya man ni script wasanga ari byo na makode y'abakobwa bro ivyo ni ibintu n'amamorale gusa bazanye sinzi twafatiye uko nyene kwa tugiye nko mu bya kera deja nani inkwano yari hari kera gute ubunya hari inkwano ndagaze kera na mwana yari nago batanga inka
umugore wa mbere n'umugabo wa mbere nta nkwano bigeze bagira tugiye rwati muri Imana yamutayemo Imana yamutayemo gratuitement ibahana n'ibyo kurya ibaha ibyamwe abarira birangira n'agapome nkuko rero natwe twaguye nkanzi tuzi n'ingene vyaje avuga ati wunya hari inkwano umva nk'ibi nka scripture nyaka aravuga ati ivyo nibi n'amayide gusa yawe bavuze araza ngaho ko nyene gusa ariko ko nyine yavuga ngo the man is the head of the family ati providing nyene utegezwa guprovidinga nk'umugabo gusa naho byanditse ariko umukobwa inje cyo no byanditse muri Bible icyo mbonye byanditsemo nuko ngo abagabo bagomba gukunda abagore babo kuko bibiri yabo ntago necessary kuko Bible ariko njye ko byanditse naho yabyandika hano nanjye kanandike itejya kuri ijiranye nandike ngo a woman should provide ninde wemeje muri bibiri okay nanjye kanandike ibyanye none ko nyine avuga ko nyine uko byagenda kose umukobwa washobora kubaho sister that's a lie one lie sister that's a lie ugomba guhindura your mentality kubera ko muri 2024 na mugabo uzagutunga uryamye mu rugo nukuri kw'Imana tugizanje na plus twese ntituzoba millionaire urumva oye niba ari mu millionaire still uzajya ku kazi tugize dufatiye muri ubu buzima busanzwe tugeze gukora kandi tugeze gushyiramo pare iwacu umugabo wenyine ategeza kugira je nshaka nk'abakobwa nka courage man ana Cory man like aremera like ntatahura abantu nyine bavuga ati 50-50 ntarida ko uyu ngo udashaka gukora none ubutegereje ni mushwana agufitiye umwana byose ahita kwambura muhereza wowe tuzakora buhakimi kuri mere tuzabikora kwa hakimi kakibana atweretse umuti hakimi wani umva kumumere hari timere hakimi man ageze fresh nka Cory man afite note nawe seta afite note samani nyene like nka Cory ndazi bagize nka divorce sinibaza ko yo genda avuga ati shaka amafaranga ngo yintuze kwa we arafite amafaranga deje sikwasanga yanabikora man nta birashoboka abana man sinzi kwa nkaha Kim K ndaza arasaba Kanye West child support kandi afite amahera menshi mu mategeko ni mu mategeko gusa nashobora kurira ati ngo yanse kumpa amafaranga ntashobora kuja kuri sinibaza ashobora kugenda ngo bahita bavuga ati none sinoti gusa nyene abari oblige gutanga inoti ku bana gusa atabitanze nawe urumva n'ubujiji bwiwe gusa nka Kim sinibaza ashobora kuja ku mamedia nka kujya kwandi urana ama baby mama babandi baba star abuze n'ukwezi kumwe nyine dufate rutarishe nyine gwari kwami ahita aja kuri internet ati nakiriha amafaranga y'abana ati agasara murabe abagore muza muragira ko abana murabe n'abagabo bose muragira ko abana amafaranga yaje kwica abantu azona twica abantu baje ati ndumva baratanze ibintu birenze gusa ngiye wallahi they were mani batekereza nkuko dutekereza basaka na maji amanika nongeye nabindi tutemo aravuza hangaha ngo genuinely no itavuga no I would rather pick a 50-50 man 50-50 than one who is 100%. Ibyo bya 50-50 byo mani bigenda gute ngira no usanga nyine fancy si 50-50 exactement 50-50 exactement ni shoboka ko umugazo uzana byinshi gushobora 50-50 yabo ni guparticipa ni kujya muri magazi agakora shopping ari nawe uzana byinshi n'umugabo gashyiramo duce twafite urumva umugabo still kimbamuse nk'abana ndabizi still niwe yishura amashuri amakarbiya yose ibintu byose ariko ari umukobwa nawe ufite ibiceri byinshi usanga umugabo nyine ari utanga duke ariko nagaruka binjirira ariko sha umugabo ugize umwaka umugore akamurusha amafaranga oya si bose 80% majorité wallahi
agufata muri kadogo bro muri kadogo ntago ugere wumva izina daddy no ntago muri daddy umugabo usanga ari Carme man umugabo usanga ari Carme atavuga no mu bantu barengana ako urone se biravana n'abagore bari bo ya twavuze majorité ma ko ibyo wallahi jaza na sasa nibaza je ko twobana bro nuno fuma ngenda nkemera nkakena man najya kugira ikintu je fise twabana dusha amafaranga yes antukaje kunyereka ko muri ako kanya mbona ko ntari nivyo ndavuga utamfata nk'akadogo muri je shaka utamfata nk'akadogo ari kuri akadogo nyine nagushaka kwa n'umukobwa ufite salary irenze yarabyemera ahubwo sinahita mukorera ndi kuvuga babandi bakubwira ngo ikibintu utangiye kunsuzugura nabundi uyafite bro ufite no kuyafite ntayo ngira ariko icyo nakoranye nkikugeraho ayo mafaranga ngomba kukwereka ukuntu tugiye kuyakoresha ku buryo uraguma umbona nk'umuntu uri kuzana ibintu bya dance wallahi kuko najye nitwara ngomba kuzana umutwe parce que we abagabo ubundi nibyo bita gu provide ubundi tuzana bitekerezo bizana cash kuzana amafaranga ufite gusanga umwana wakwabaze nk'ubu natari d'accord navuga ati no nubwo yabari umugambi wa ntaho nemera sinko ndawo feeling iki niki akaba shaka iki cyo gihe no wait akaba shaka gufata nk'akadogo ibaze nashaka gutanya ibaze akumvira byose ibaze like like areme yuko uzana iyo mitwe amayide yuko mukiri izindi business tu vois gusa mu nyuma mu kuguruza shepa amakampuni yo kudandaza imodoka shepa ivyo mushaka vyose mu nyuma rero bigahara man hari ikibazo se man business zirahomba no ibaze no birahaya entre yanyu like apana mu business kandi nta nimi kwanditse mu mitwe nakubwiye harimo n'imitwe hita kwanditse abagire mu mitwe navuze harimo na assurance man kandi ikibazo cinaha yo kuvuga ngo nibirangira ikibazo cinaha uzasigara mese Jenny baza sinzi yuvuze ati ndazanye imitwe yizanire wowe usabe ntuze gusa usabe investissement usabe investissement gusa naguherezamo turabibara gutya ako yaki mu rero mwese mwabaye abantu bishigiye parce que là déjà uri kumwe n'umuntu nta trust uri kuvuga ati anytime amafaranga many byo tubayemo bro nta indi choice nivyo tubayemo trust sinibaza ko abantu bagitrustinga ubana n'umuntu muri kubarana imyaka yose bro muri kubarana bari kubarana umwanya n'umwanya abarimo imitwe wose umukobwa ku makontra yo ku murenge baje basinya n'amafaranga bashyireho nzajya nzana 30 ikibazo yabuze nawe umva umugore oya nivyo ukunda bro umugore gute akenshi cyanyusa umugore ni uzayiprofitiramo man sinzi baba bafite nyine ibaze mukoze divorce ibaza still uzoguma wazanya yaba amategeko bashizeho ntabwo ari amafaranga y'abantu ugomba kuyatanga nubwo yobagu agize we mu gihe utabana n'abana ugomba gutanga ku mafaranga nubwo yobagusumbye umushahara none baba baguhaye ngo bagumane wenyine uri kujya wabibasha ariko arabapapa bishoboye rero nico niko ndakubwira uri oblige nyene urabishoboye ivyo niko ndakubwira ibaze kwihangana habaye ingora birashika vyabaye kuri benshi divorce irabaye wewe still wa mukobwa nta ngorane yifitiye afite amafaranga aragusumvye abana arababwira ati je abana baje wanje kwe nawe nta mafaranga ufise of course uzakwemera yuko abana aja mu baby gusa nta mafaranga ufise gusa still uzoguma watanze amafaranga ugomba gutanga nubwo yoba gusumbya amafaranga ugomba gutanga amafaranga nta kibazo gusa ntashaka kugusaba amahera udafite gusa yatanga ako uyafite gusa yatanga urayafite urayatanga none nubwo waba winjiza 5,000 urayatanga niyo watije umwana utegeza kwashima umwana of course niyo ngoranire wajyaga he swati ufise shwa zibiri kwe ufise kuyatanga ufise kuja kurondera amata urumva ni izo wakadodo wala no societe tubamwo ubunye generation yabaye isazi nta trust zikiba nta confiance ziki hari umuhungu wanaye mu kintu zanga ariko ntabwo ndisobanukiwe neza yavuze ngo shaka umukobwa azongira confiance haramujama yavuze anga man ngo nimba ari muri Afrika yabikora ariko apana inayo Burayi cyangwa bihugu nyine muri Afrika nyine si what's the difference
muri Afrika ngo yareka umbebe gatuza tunye ariko nyine ntabwo uketse nimba umuntu muri Afrika areka umbebe gatuza uketse mutemo nk'abana nk'icumi na babiri igomba kurera aho bakurikiranye winjiza gusa amahera mu madolari cyangwa mu mayero bose barakora bose bategerezwa gukora muri gusa muri Afrika izo kesi nyinshi zibaho nyinshi hari abagore usanga badakora abagore usanga badakora ngiye kubera ndi umudreamer ntabwo nabyemera kuko njyewe niba Argentine umupapa w'inshuti yanjye Mitch Chris niba ndi kubona muri gutera imbere parce que wowe n'umugore wawe muri guhiga mugateranya mukaza urugo rukagira amafaranga ahagije so njye ntabwo ndakwemerera ko wicara at home still uraza tujye ku kazi tu yakwisaza nk'umugore wa Cristiano ntakora agomba gukora man adakora ni nabwo bizima man kandi barese no gukora n'ubu natwe iyo wicaye home n'abana gusa iyo uvuze ngo ati ngo arareka gukora fan biba biri bizarre deja ategezwa kugira ikintu ashaka gukora maybe ntazoja ku kazi nyene ngo azoje akazi bamutegeka gusa arafite ikindi kintu nyene afite ikindi kintu yakora akaba productive man afite ikindi kintu yakora akaba productive Rundi n'umukobwa ngari warakayanga itasara ngo I'm your girl not your mother. What the fuck? What the fuck is that? Kwa mama wawe. Jana wicaye mama wawe kuri nta kibazo ariko nuzi washira. I'm not your father. Nanjye sindi papa. Kuri mama wawe kuzana gukwicara. Nujya kubana nawe ugomba gukora ntabwo ari mama none ako ngo ikiza cye ari kuvuga ko atago feeding nyine nibyo ari kuvuga nyine ariko harimo ndabyumva feeding akameme parce que nawe naguri papa we urabona ko atari mama wawe nawe naguri papa we ariko yavugishije ukuri da nubundi ni fresh gusa mu gihe nawe atagomba kumfeeding nta numwe buri wese kugata igitoke ari umubebe avuga ati ndafise amafaranga gusa nawe utegerezwa gukora ivyo ni fresh man Jesse nibaza yuko no je nubwo we bari umuntu tubana Jesse man ivyo no kumva ndije nubwo we bari umujama wanje man turetse n'aba baby no kumva ndije ne mbona ari umujama wanje araho ego ndafise amahera gusa n'umujama wanje araho nta kinakora nyine ndari harwaye nta mahera ndamusaba yarwaye ufite no kuvuga ngo nabuze akazi nshoboye nta muntu ubura akazi ashoboye man ubumva mfite no kuba nkojya ku kazi we kubera ko wirirwa home ukavuga ati ya musaza wanjye noneho reka mwaranje utuntu tumwe na tumwe niba ari utwo turavuga rukatunyaniraho cyo ukanyereka kuri muntu cyari kumara sinsange wiyicariye bro uri kureba kuri OnlyFans ndagasa cyangwa asanga yarayifunguye ugasanga inigura avuye ku kazi mari uzindigire kumwe n'ibibebi mani muri salo yawe yambaye cameraman ntabwo afite undi wo kumufasha aho ngaho ibikora ari we wenyine bro azani undi umuntu se baza azimukubita zira kamera undi nawe babandi batajya babandi harundi hangane se mbona ngo nyine ko ari wa wundi uko byagenda kose umujama ugomba go providing aravuze ngo no I can't even do 50-50 with a man let alone 100%. Bro turi muri 2024 umujama wenyine akora ibintu byose man iyo mentality je abo bakobwa bafite iyo mentality nta numwe nshaka no kumenyana nawe man izabandinde nta mugenzi ushaka afite iyo mentality ayo ushaka ubusenari hano hari ibintu utashushanya uyu niwe wajya umukobwa umeze gutyo n'akakanya muhuye uyu munsi Wituna mubroka mano kimbara narimo mano kandi avuye mu kazi ntabwo ari cyosuma cyane no blokera iki mu bloke kubera reka nyaragwa twakomeza hanze twumvuga kuri ntuze fa ni vyumviro vyo gusa nta murazobona kweri ntuze kandi ngenda ubwira no hari abakobwa bose bavuga uko oye je ngo nta na 50-50 nzogira iki se maybe nyene baracari bato urumva canke iki gusa nabwe hinge mu kwize 25 kuduga iki tuzora ko ivyo byose mko muravuga urumva tuzora ko ivyo byose mko muravuga bizogenda uko cyo mukobwa nanwe nkeneye amaze kuvuga iryo jambo gusa
wapi Evaporate. bye abo nibo Chris ajegereje umuti wa kweli rega oya mana aba bantu barana mana abantu mani muri ino society turimo mani yo gutunga twese yo kwevoriwa mani ukaje wumva ari abantu najya nzi wawe ngakubwira ati Chris ariko wararaburije najya nza home wawe ngakubwira wararaburije musaza gusa hari abandi baji ye ku mu baby wona mwica man abavuga ngo ivyo gusa ati don't worry man tigenzo ikibazo hari abaji bagomba kwiyerekana ku ba baby naho nugenda gakora amasaha 20 ku munsi mu baby aryamye mazese kubera iki si kubera kari kumwe n'abarishe kuba ari kumwe n'umwana mwiza nyene yaraho wa mwana soza abatse umwana mwiza se niyo ngorane man ubwiza bugendana no mu mutwe na mu mutwe abavye nico gituma ari abantu benshi ngomba no kuvuga kino abantu benshi bugendana no mu mutwe kwe abantu nazakora se ni mwiza cy'abacipe benshi batwagwa n'ubwiza twararenze oyaha physical appearance niko vanye na apparence nyene atujya mwana ni mwiza gukora nagari mwiza do wallah hari oya ariko amandiga avuga ngo yebana uko byagenda kose ngiye cyana ngo ni cyiza ariko hari abaniga batari concentré man hari batari concentré kweri bogira ikintu cyose nabyiza kabango ahubwo hari n'abaniga abafite nk'ubwoba bw'uko baby we ngajya ku kazi garahura n'amaniga abantu babandi biri gukurikirana uri kubaza umukobwa ngo uri he niyereka muri pose agomba kubafashe phone ari kumukubitamo video call bro nibyo nabyo ma 2024 man ibyo byose bigomba gusigara gusa abumva bameze gutyo nimubona abantu bameze gutyo good for you but ntabwo nunye kuri hano urimo ariko turaba wese ibintu byo byagenda kose mwa muri babiri mwakoze mariage buri muraza giyo self success nyine nawe ari ikintu winjiza kameme aho nubwo muba muri abakobwa mese nzoshaka misigare ndi umuhungu atamugenzi w'umukobwa gusa umukobwa afisiyo numvise nabivuze dufata ufise nk'umukope uri umugenzi wanje umva ufisiyo yo mentality ati umugabo wanje sije namwanki tinico kunda banshura ivyose ni wamenya gusa ndafise amafaranga gusa vyose arabizi ari oblige kubikora ya n'umukobwa uzajyona manika ugimeze gutyo uzaje wiruka ruka reka vyokunda nibemera abakunda baniga bameze nk'uko abaniga adakora oya adakora ari umuniga adakora namwe ntimuzomwemera bakunda baniga kweri batanga ibintu byose oya tujye kurangiza nyine kuri iki ngiki cyari wavuze ngo yes but only for a short time not a forever thing that's for sure that's yandi mo wenda mucyo kiri kumwe nyine muri daradara ari situation ari situation muri bitari gukunda muri iyo minsi wenda bizahinduka akubona ko ari umuntu ufite dreams ari gihe ufite akazi ariko ufite dreams icyo gihe bizaza ari nk'icana kabisa nshaka gutamwonye ndagiku oya riba abantu mana riba unabona ribabwira atari wa mwana ashaka gushira mu nzu rega abaniga to be honest abaniga ari abantu buvuga ati ujya mwana ati ujya turashobora gukunda na nshobora kumushira mu nzu juste kuvuga urabibona kora abantu tuzoshira mu nzu sha biragoye kugira umenye kuri ico kintu kweri cubwizura nani cyakindi man nuza ni kwa kuneba abantu uri kumwe n'umuntu ikone kugerageza inzira zose nubwo biri kwanga ariko avuga ngo nta kintu gukora ugeto mutahuzo gusa no mu bebe ushobora kumihindura mushobora kuja en couple ameze uko gusuka muhindura gisi ubona adahinduje yadahinduka run my bro bye hi yeah man bro twavuze ndagas twavuze no Mitch nyeka badashona sinzi niba shona twe dusoza episode turi ku updating ama playlist cyangwa ama yabyita ngo iki my list y'ama movie cyangwa ku bantu to so biterwa buri wese ndikintu amazi imisi yumva amazi imisi areba dutamo je muri aka kanya kweri ndi muri BMF Chris Aiduta ni serira cyaba kwa barasohora cyangwa episode ya misoka chaque vendredi go kweri umbarade gukurikirana ukabo byakweri se nabonye yaranaryoshye ye nari kubona nayirebye mbona ni ibintu bisa nk'ari bya kera itangira ubuti birashanja natangiranye kuri batangwe nyine bari muri zane 60
80 ndakeka zane 60 comme ça gusa urana baguma baduga urana amastira ariko arahinduka abantu ni kuri ya masite gusa ariko nanjye niyo nsigendebera gusa ari ama conflicts genda bira kuri nyinshi nyine niyo gusa nta ngoma yiko gukorera sinzi mwe murafisa amayide reka tumanze muhaya akakarorero kugira cyane nkanje urumva still nindi kwinjoyinga ingoma yitwa bge warayinyumvishije kugeza n'ubu ngo Bruce the First enjoyinga ingoma yitwa like that ya Future na Metro Boomin Cinderella il passe bien celui-là stuff like that agaita hazaho na movies hari movie narebye muri iyi minsi wana bro I don't think so ibindi bibono mba ndeba na ama podcast bana type shit manita aba podcast benshi cyane y'aba Kenya and South Africa yeah nindi podcast nindi podcast y'inyarwanda bita The Blend yeah the blend man jati komeza kuvuga byarangiye ni the blend Niyongi jati wewe say what's going on man jewe ngo currently nango bayendi kuri ibintu by'i podcast n'ibiganiro ariko hari nuza ibiganiro by'abanzo ntago byavamo ni aboro ni nka podcast man ni aboro yanuza yacwameni yabacuamini ntabwo ukuntu yitwa ariko nayibagiwe mara ariko nje hari nuza J Cole yasohoye nuza album yanakubisa akadisi My 7 minutes in drill ariko man ari umujama wa tweetinze itavuga nje nago ndi kwita ngo ninde disi biki bajyaniga bararenze bose nyine bari ku ni lyrical nyine amagambo fashion kumva nyine ni ibintu byavuye ntabwo za disubukura bajyanye mu baraperi ba vrai bajyaniga bararenze ariko ngingo ma J Cole nariyumvise numva okay basanga ari this but na bya danje cyangwa nuko ntazi ya Kendrick uzaje numva ya Kendrick harimo na beat amajambo yarimo nago yarari ntabya danje n'ubise nyine ni za boro zabo nago byende byo kuvuga amajambo akaza ariko nyine bari kubifingana nyine lyrical nyine biri professional kwa siko nayo gusobanura nago uzumva ari muri kumutamo cyangwa ngwizi nango cyangwa ngo baravuze izina ry'umunana nyine izi just beef zimeze muri street ni beef nyene zazindi z'abantu bakuze kandi bafite amafaranga kandi bamaze n'igihe muri game Chris wowe se man J movie mperuka kuraba yitwa The Penta yeah like ni umuji like ya chapa ibintu yakora muri CIA ava numa narabonye wabonye title ibintu nk'ibyo hama indirimbo na BMF nyene nka minchi BMF nawe uri kwitamo bya ya indirimbo abantu bunde kuri album ya Boss Mador hakabaho n'indiri ubundi muri UK drill sana nawe nyene kondo UK drill ahubwo nabonye warapostinze na wa mubono wawe Lil Mabu shepa Lil Mabu yatayemo mani ngoma na Didi Osama mani urumva ndi muri genda ahantu hose mu Burundi nandi kumva Stilosoft yadetaye ati ndadirigi why not atari je agura Ferrari yaje niko bari why not cyayigenda dirigiza iko kwenda muri Afrika ni nizo ntoza ya ndiko ndumva ya je muri music kwera ndi muri bire wanje nashaka gusohoka ngo ndi muri Young Tag mpaka musohoye muwe branche kweri kukangoma kitwa Givenchy Young Tag irare Givenchy Young Tag ni yakira ni yakira ndi kubanyiza nago nishonda ariko ndaza kwitamo ya Maria Chere nawe ndi nababwiye man anyway Mitch ni hano ni family
you'll be back anytime. Ugomba kujya ugaruka. Mwakoze kunyakira umunsi wa mbere. Agaruka kwakira. Wakoze kuza kuri kamera. Umunsi wa mbere kwera. Gatugukeneye inyuma ya kamera. Kandi mureke kureba gusa subscribe, share ibintu byose mudusupporting. Etiraje dufite ibintu byinshi bya danje. Ntimushaka kutubona turi ku mazi. Ntimushaka kutubona tubaha akazi. Podcast yo ku mazi cyane tubaha akazi. Oji. Man, mwakoze rero. It's a big team podcast. Yeah, man. Yes, Peace. sir. See you next time. Yeah, it's a big butt thing, you know.